Pozdrav, ja sam Ratković Aljoša, Public Point partner kompanije Casertex. Danas ću vam pokazati jedan od načina kako da šaljete SMS poruke iz vašeg back office-a. Dakle, idete na Documents, sljedeći korak idete na Downloads i tu kliknete. Zatim, u desnom donjem uglu imate Simple SMS i Dashboard SMS. Za sada ću vam pokazati kako radi Simple SMS. Znači, kliknete tu. Kada kliknete na Simple SMS, treba da se ulogujete. Znači, ulogujete se šifrom kao što se ulogujete u back office vaš. Sad smo ulogovani. Poruka se šalje na sljedeći način. Znači, ovdje gdje piše znači sender, ispod, znači gdje je ovo alfanumeric. Recimo, kucate recimo bilo šta. Znači, kad neko primi poruku, pisat će da je od toga što ste vi ovdje ukucali. Evo, recimo, ja ću staviti mu ime, Aljoša, znači. Znači, sad kad neko dobije poruku, piće da mu je od mene, znači. Sljedeća stvar, u koloni ispod, tu kucate broj osobe kome šaljete poruku. Znači, broj osobe kojoj šaljete poruku kucate. Pošto sam ja iz Crne Gore, ja znači idem sa pozivnim brojem naravno. Znači idem 382 i sada broj telefona recimo, pošto je mobilni 68. Znači ukucate to i imate dole znači tekst. Znači tu kucate tekst poruke kako će da ide. Evo ja ću samo da stavim sada ćao da pokažem primjer. Idemo i kad to ukucate idete na send. Kad kliknete send, gore će vam tražiti znači da potvrdite, vi samo kliknete ovo potvrdi. I poruka je poslata, evo, sad bi trebalo da stigne. Evo, poruka je stigla. Piše ćao od Aljoša, znači upravo je to. Ukoliko želite da kad šaljete poruku da se vidi vaš broj i vaše ime, idete u opcije. Znači idete u opcije, zatim treba da se registrujete. U ovoj prvoj ovdje koloni unosite vaš broj sa pozivnim brojem, znači u ovom slučaju idemo 38268. Znači pozivni broj i vaš broj ide. Ovdje, pored odmah u drugoj koloni, unosite vaše ime. Znači ne morate i vaše ime, ja sam recimo stavio, znači stavit ću moje ime. Iz razloga što kad pošaljem poruku, taj će neko tamo da vidi znači moj broj i stavit ću moje ime, znači da ne piše neko drugo ime. I kada sad to unesemo, idemo na ovo add. Znači to kliknete da se doda, opet gore potvrdi. I sada znači čekam, evo ga piše, znači sad se znači čeka da dobijem ja kod kako bi uspješna verifikacija bila obavljena. Evo znači poruka je stigla. Kod je 6685. Idemo na potvrdi. I evo potvrđeno je, znači. Sad ću vam, znači sada idete na Quick SMS. I sada u sender, kad šaljete poruku, možete, znači, mogu da izaberem, recimo, ne moram alfanumeric da kucam što ću, recimo, nego idem na numeric i, znači, tu će, znači, sada pisati moj broj telefona. I sada kad nekom šaljem poruku, na isti način kako sam vam prvi pokazao, pisat će ime moje i moj broj telefona. A ako vi ne želite da se vidi vaš broj telefona, idete samo na alfa numeric, stavite vaš ime ili bilo što ćete, možete ga ukucati, znači nebitno je, eto. Još jedna stvar. Ako želite poslati jednu istu poruku na više različitih brojeva, to radite na sljedeći način. Znači, ovdje gdje se kuca broj da šalje poruka, evo ja ću vam pokazati primjer, nebitno je. Znači ukucam jedan broj, onda uprete enter, drugi broj, naravno sa pozivnim, evo treći broj. Recimo kad ste to završili, ukucate znači poruku koju želite, idete na send. I znači ta ista poruka će stići na ova tri broje. Eto, to je to. Još nam je ostao Blast SMS. Znači tu kliknete, Blast SMS služi da napravimo listu brojeva i kada šaljemo poruku, znači jednu istu poruku pošaljemo svim tim brojevima u isto vrijeme, da ne bismo kucali konstantno.
Znači, kako se to radi? Evo, znači u opciji sender, isto znači kao na quick SMS, imate ovo alfanumerik i numerik, znači tu znamo kucate što želite. E sada, treba da napravite listu tih brojeva. Kako se to radi? Radi se na sljedeći način. Idete na vaš ekran, znači desktop, desni klik, new, text, dokument. Zatim otvorite, prvu kolonu preskočite tako što uprete enter. Zatim u drugoj koloni kucate brojeve, znači idemo 38268, znači nebitno kucate ovako broj 1, uprete enter, drugi broj i sve tako, znači koliko god želite. Znači mnogo dobra stvar ako ima za posao da partnere obavijestite ili tako nešto. Znači unesete brojeve, idemo x, save, sačuvate to. Samo ću ja to da reimenujem, stavit ću. Evo, posao, znači stavio sam. Sada se vraćamo. Piše odaberi datoteku. Tu kliknete i tražite sad file koji ste napravili tekstualni. Evo ga, znači posao, otvorite. Zatim description, opis, kako će da se on, znači sad sačuva. Znači isto ćemo staviti posao, isto ćemo staviti naziv. I sada kad to unesemo, idemo na only save file. Znači tu kliknete, sad ćemo to da sačuva. Evo kao što vidite sačuvao je, posao. Sada, kada šaljete poruku, štrikirate prvo polje, znači te kontakte koje ste napravili. I u tekst kucate znači poruku, recimo evo ćao. I sada idete na send. Kada uprete send, ta ista poruka se pošalje svim onim brojevima koji se nalaze u posao koji smo mi napravili.